ti dirás que queres comer unha pera ou incluso algunha ameixa, que o de comer froita está genial. Sei que está genial, todo natural. Comer froita cada día é fundamental. Sei que está genial, todo natural. Comer froita é fundamental. Coa carne e os peixes, os legumes, as verduras, ovos, iogures e leite, éxito total. Porque quen come de todo coida sen saber o corpo, e ser un tipo san non está mal. Nada, nada mal, todo natural. Quen come de todo case nunca enfermará. Nada, nada mal, todo natural. Ser un tipo san non está mal. Nada, nada mal, todo natural. Quen come de todo case nunca enfermará. Nada, nada mal, todo natural. Ser un tipo san non está mal. Nunca enfermará. Nada, nada mal, todo natural. Ser un tipo san non está mal. Ser un tipo san non está mal.